Muyumbe wakili mbunge cha Yatta Robert Basil niwenda ukunikili ukon'ya kutemangwa kwa miti ya Mitunda muundani wa Mwaitu umwe kisioni cha Muthesya Kithimani Yatta kutoiwe kwa mituki na alame ukwatikana osewe matambya maima miao. Basil anena ndeto ithi itina wa kutambuka muundani wa Mwaitu usu na kumania kiko ki vala amwema atoi maelesya kiko ki maiwetakana nimevikie kwithiwa nimonio kusiula unavikie kwithiwa uitwaiwa ivindani Muyumbe ukuu miao ivikie kwithiwa iyati walivotia keben mwasao. Mbunge wakili mbunge kita Yatta Robert Ngui Basil niweyungana ndongo ila ingi na kwenda na kumania vanene Unatemangie wa miti mathemba ya Mitunda na ile natwaiwe muundani wa Mwaitu umwe utoini wa Muthesya Kithimani vaya ata kauntini ya Masako kiko kila kinekikie muthenya umwe muvituku lakithiwe muundani wa Mwaitu ni kindu cha kusenya muno. Mwaitu ekalite ba kuma myaka miongo mwenza na yithitwa yima ba na miao ya Kenya yasia mundu yakala muundani na mundu osu awika maundu kana wima yake bitukire myaka 10 mundu osu twika wake ula utilangile maembe ma Mwaitu uzini mundu utekuelewa ekata. Basil ainena itina ndambuka yake muundani uyu niwenda ukunikili wa mituki kutwaiwa nikana Mwaitu usu avikie na ukwata haki ona inge kwikithia alama na atwaise kiko kini meki wa mbini na kusikatiwa ona itina wa kwithama na weta munda wa Mwaitu usu tawo polisi makwate mundu usu kwa mituki naende andu ma agriculture moke meka assessment nikenda mamtumane mali ya Mwaitu ila yanengikie ni ambeza sianata nina ni mbunge wa Yatta ningungamana Mwaitu ni agishe aki ni atendeka na Mwaitu ni wakwata mali yake ni watungi wangalama ya maembe make alama tilangi no muunda guothe uki ni kitendo kithuku na tuteza kukitikila enye mwenda ni mbunge wa Yatta bwasa niki ko kithuku ona ya mundu ni mukose penzi ila siati ya wasi ya kisheria ile thandie kotini bandu bakuga kosa sheria na mokone make kwana mali ya Mwaitu okavindani kau na mwatui ma Mwaitu uyu maendeana kuumania vanene kiko ki ama makielesya kila mana kuseiye kavindani ka Unatemangie wa mitino atindia bubite ndawa iyoyu esilia geja kutema mitini na asiai ekani teye ni mane gibigaba yai betikebeti na mundu ome yaumela lakini umelile na gikulia ndi ninyo mwatetia wiyo mambia ni mo na ni mwene muunda mwene kata mwene amande na muyai na Myaka uya muthuku mambia ndiri ina dina munda iwitu twende na kumania kiko ki na tuyile ya serikali itethesye Flora Akwatwe haki yake nundu undu toni wa thina muthei miembe ya mundu yuko anangwa ni kuma myaka ya miongo mwanza nigo nokie ndino kuona twaiwe na nethiye Flora ngitha se yembe ina no ba usomethetie ciana na yuka ile ukio mina kisomo na kwikala nthia ya Mitunda nundu no benzeni yake yuka kwa nango nandu mabangitwe serikali twimukulia tafadhali mwati no ula withiwe na muikarate kuweka mamo aumie vilingi wa mavo Mtongo TV kuma va kauntini ya Masako nyeneta wa Ben Mosao.